Ni byiza cyane kuba mwumva ishuri. Uyu munsi ni byiza ko twaganira kuri ADHD. Reka turebe amakuru y'ubushakashatsi ku gitera ADHD. Havumbuye igitera uburwayi bwa ADHD butera kugira akaduruvayo cyangwa kavuye mu mikorere. Abashakashatsi bo muri Israel bavumbuye igitera uburwayi buzwi nka attention déficitaire hyperactivité désordre, buzwi nka ADHD mu magambo mpine, bwibasira abana bakagaragaza imyitwarire idasobanutse, aho rimwe na rimwe baba bashobora no kubikurana. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi byasohotse mu kinyamakuru Nature Communication, bwakozwe ku bufatanye bw'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Ben Gurion, Unigev na kaminuza y'ubuvuzi ya Soroka. Bigaga ku mpamvu zishobora kuba zitera indwara itera umuntu kudashyira umutima ku kintu runaka ari gukora ngo akibandeho, ahubwo akisanga mu mirimo myinshi itandukanye kandi ntagire uwo abasha gusohoza. Ingirabuzima fatizo zizwi ku izina rya CDH2, Catherine2 nizo zifatwa nk'intandaro y'indwara, zikanatuma ishobora guhererekanwa n'abagize umuryango cyangwa se abantu bafitanye isano. Ubusanzwe izi ngirabuzima fatizo zibasha ubwonko mu mikorere n'imikurire yabwo, ndetse zikanatuma umusemburo wa dopamine ufasha mu mikorere y'ingingo za muntu nk'umutima, impyiko, imitemberere y'amaraso urushaho gukora neza iyo mirimo. Uyu musemburo unafashishwa mu kuvura ihungabana n'izindi ndwara zo mu mutwe zirimo n'iya ADHD. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi byagaragaje nk'ibishobora gufasha mu gusobanukirwa imikorere y'indwara ya ADHD, uburyo umurwayi wayo ashobora gukurikiranwa n'uburyo ashobora kuvurwa. Professeur Ohad Berg, uri mu banditsi ibyavuye mu bushakashatsi, yavuze ko ubuvumbuzi bwakozwe bushobora kuba urufunguzo rw'ubundi buganisha ku kubona umuti w'iyi ndwara. Dusoza, kugeza ubu bigaragazwa ko abashakashatsi bahise banzika bagatangira ibindi bikorwa by'ubushakashatsi bigamije gushaka uko iyi ndwara yavurwa. Murakoze kubana natwe, nawe utaha ku ishuri.